नमस्कार मु रुबेन बैनर्जी कौच रुबेन कौच मोर निजर यूट्यूब चैनल रे आपन समस्त को स्वागत। आज आम टिके इंटरेस्टिंग चर्चा हेबा एवं चर्चार सब्जेक्ट टॉपिक मु भावुची एई सप्ताहर सबुठु चर्चित चेहरा माने आपन तार समर्थक हेई पारंती तार विरोधी भी हेई पारंती किंतु मोर धारणा समस्ते एकमत हेबे जे एई सप्ताह रे एई हरियाणा इलेक्शन पड़े पड़े सबुठु चर्चित चेहरा आमे कहि पारु से मैन ऑफ द मोमेंट से होची हमरो उड़ीसार लोक धर्मेंद्र प्रधान यूनियन मंत्री एडुकेशन मिनिस्टर प्रथम सारिर भारतीय जनता पार्टी नेता उड़ीसार एवं से चर्चित चेहरा नहीं करी धर्मेंद्र प्रधान को नहीं करी टिके मु आज टिके ओकुआ कथा कहबी कहीं से यही भद्रलोक को मु चिन्हिची बहुत वर्ष है एवं मु तार विषय किसी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मु जानी जेटा मोर धारणा लोक मैंने जानी ना किंतु से गोटे वेरी इंटरेस्टिंग रोचक तथ्य आपन माने धर्मेंद्र प्रधान को रेगुलारली देखुथे टीवी रे न्यूज पेपर रे बड़ वीआईपी से आपन जानी केते लोक जानी जे से राजनीति रे केमती आसिले जानी कि आउ गोटे आमर लोकर गोटे धारणा अच्छी जे से जने डायनास्ट परिवारवाद तार बापा मंत्री थिले तार परे से मंत्री हेले माने जेमती हुए राजीव गांधी राहुल गांधी राजेश पायलट सचिन पायलट फारूक अब्दुल्ला ओमार अब्दुल्ला आम देश रे चली एवं आम गोटे ये जे ये माने होची वंशधर माने बापार ना रे बड़ पोजिशन पाई जाइछंती एटा कौन धर्मेंद्र प्रधान क्षेत्र में प्रযোज्य। हाँ तार बापा मंत्री थिले देवेंद्र बाबू भालो लोक बहुत स्वल्पभाषी भद्र लोक किंतु कौन देवेंद्र बाबू पाई से धर्मेंद्र प्रधान राजनीति रे बड़ होईची मु कहूँ ना कहीं मु गोटे इंटरेस्टिंग स्टोरी आपन मान को कहूँ। यस थियोरिटिकली देवेंद्र बाबू मंत्री थिले यूनियन मिनिस्टर ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट 98-99 से टाइम रे वाजपेयी जेते बोले प्रधानमंत्री थिले एवं तार परे 2000 मसीह प्रथम धर्मेंद्र प्रधान इलेक्शन जीतिले एमएलए हेले तार परे एमपी भी होइचंती तार परे इलेक्शन हारिचंती भी किंतु से तार बापा जरिया माने ओरिजिनली अपन जदि पछकु जीवे तार धर्मेंद्र राजनीति एंट्री देवेंद्र बाबू पाई नुह इनफैक्ट सेटा थिला ऑपोजिट उल्टा देवेंद्र बाबूर राजनीति एंट्री धर्मेंद्र पाई वेरी इंटरेस्टिंग धर्मेंद्र छुआ बेले ठू क्लास 4-5 रे पढ़ुची 5 से आरएसएस शाखा को जाउतिले आरएसएस शाखा हुए सबू जगह नेबरहुड रे आमर साई पड़िशा ये से सेठी जाइकरी आरएसएस से जो सबू से मानर ड्रिल एक्सरसाइज जा सबू हुए करुला एवं तार से डेडिकेशन और कमिटमेंट जे आरएसएस शाखा जे माने चलाउथिले जे सीनियर लोक माने से माने इम्प्रेस्ड होइथिले जे अरे एई छुआटा आसिकरी रेगुलारली करूची तार भीतर गोटे कमिटमेंट से माने देखिले एवं नॉर्मली कौन हुए जेते बोले छुआ गोटे क्लब को जाउची गोटे शाखा को जाउची एबे गोटे रिलेशनशिप तैयारी हुए तो यही आरएसएस शाखार सीनियर माने जे माने वयस्क लोक थिले से मानरो धर्मेंद्र घरे घर को जीवा आसीबा आरंभ हैला कहीं छुआटा आमर मेंबर मझिरे मझिरे आमे जाउचु तार संगे कथा हेबा पाई तार परिवार लोक संगे कथा हेबा पाई चा जलखिया खाइबा पाई गोटे रिलेशन आरंभ है तो धर्मेंद्र जीवा पड़े से शाखा को रेगुलारली जीवा पड़े पड़े शाखार आरएसएस शाखार लोक माने तार घर को आसवा आरंभ करले से परिचय है आरएसएस लोक माने सांगे देवेंद्र प्रधान देवेंद्र बाबू आपन जानिबा कथा जे से जने डाक्तार एमबीबीएस एवं तार गोटे प्रतियारा थिला परिचिति थिला सेही एरिया रे एवं सेही टाइम रे मु कहूची अर्ली 80s मिड 80s
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶାରେ কোনো ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ଲୋକ ନଥିଲା, ନେତା ନଥିଲା, କେ ନଥିଲା। তো বিজেপি আরএসএস সেତେବେଳେ ଖୋଜୁଛି ଡେସ୍ପରେଟଲି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟା ଦରକାର ଯାହାର ପରିଚିତି ଅଛି, ଯାହାର ମାସ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି। ତେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଘରେ ଯିବା ଆସିବା ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ଏଇ ପିଲାର ବାପା ତ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡାକ୍ତର, ତାର ଗୋଟେ ପରିଚିତି ବି ଅଛି। କାହିଁ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପରିଚିତି ହେବ, ଆକ୍ସେପ୍ଟେନ୍ସ ହେବ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। সেই দৃষ্টিରୁ ସେମାନେ ଏବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବିଜେପି ଜଏନ୍ କରିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏବଂ ତାରପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତାର ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରି ହେଲା। କାହିଁ ବିଜେପିରେ ବଡ଼ ନେତା ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ୱାଜ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତାରପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ। ইলেকশন যেତେବେଳେ বিজু জনতা দল সাগরে যেତେବେଳେ মেন্ট হইকি ইলেকশন লড়িলে সেমানে অবশ্যই বিজেপি জিতিলা, বহুত গুড়াଏ সিট জিতিলা, দেবেন্দ্র বাবু ବି জিতিলে। ମୁଁ ତାର ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ 98-99 ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରେଗୁଲାରଲି, ଯାଉଥିଲି ତାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କୋଟାରୁ, କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଲାଏନ୍ସରେ ଥିଲା, ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ କୋଟା ଥାଏ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ। তো দেবেন্দ্র বাবু মন্ত্রী বি হয়ে গেলে, ইউনিয়ন মিনিস্টার স্টেট ফর সারফেস ট্রান্সপোর্ট হয়েছিল। ধর্মেন্দ্র জড়িয়ারে ধর্মেন্দ্র পাই তার বাপ্পা পলিটিক্সকু আসলে। তো তার এই ক্ষেত্রে ধর্মেন্দ্র প্রধান ক্ষেত্রে এই পরিবার বার্তা ঠিক উল্টা। মানে নামে নর্মালি যেমতি দেখে যে বাপ্পা পড়ে পো, না পো পাই বাপ্পা পলিটিক্সরে আসলে। এবং ধর্মেন্দ্র গোটে ମୁଁ ତାକୁ 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ଦେଖୁଛି, ଫଲୋ କରୁଛି এবং ମୋର କାମ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ତାର ଭିତରେ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କ୍ୟାପାସିଟି ଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁ କହୁଛି, କାହିଁକି ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, সেই ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ହୁଅନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଥାର୍ଡ ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ନର୍ମାଲି 3 ବର୍ଷ କଲେଜ, ତାରପରେ ତାର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଇଛି, ସାପୋର୍ଟ ବେସ୍ ହେଇଛି, ସେ প্রেসিডেন্ট ହେଲା, সেটাই নর্মালি হুଏ। কিন্তু ধর্মেন্দ্র প্রধান ক্ষেত্রে গোটে রেয়ারেস্ট অফ রেয়ার গোটে ঘটনা ঘটিଥିଲା। কাହିଁ তার অর্গানাইজিং ক্যাপাসিটি এতে প্রথমরু সেই ଦେଖଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଜାଣିଛି। ତାଳଚେର କଲେଜକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାଳଚେର କଲେଜ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପସନାଲ ଘଟଣା। ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ କଲେଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ତାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖେଇଥିଲେ କଲେଜ ୟୁନିୟନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାର ପରେ ପରେ ସେ ଆପଣ ତାର ସମର୍ଥକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବା ପଡ଼ିବ ସେ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ, ଭେରି ସକ୍ସେସଫୁଲ ପଲିଟିସିଆନ୍। ପସିବଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପସିବଲି ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଠୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପଲିଟିସିଆନ୍, ଇଭେନ୍ ମୋର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଦେନ୍ ଆଟ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେନ୍ ବିଜୁ ବାବୁ। ବିଜୁ ବାବୁ ୟୁନିୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ 3 ବର୍ଷ, ଏ 10 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ୟୁନିୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମାନେ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। କିନ୍ତୁ ତାର ଜାର୍ନିଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟା ସେ ଜାଣିଛି। ସେ AVPPର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ AVPPରେ ଥିଲା, ତାରପରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲେ, ତାରପରେ ବିଜେପିର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଥିଲେ। ତ ତାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କ୍ୟାପାସିଟି, ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ତାର সেটা হচ্ছে ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ। এবং এই যে ଗଲାକାଲିର ହରିୟାଣା ରେଜଲ୍ଟ, সেটা হচ্ছে তার ଆଉ ଗୋଟେ প্রমাণ। ইংরেজিরে গোটে কথা ଅଛି, টু স্ন্যাচ ভিক্টরি ফ্রম দ্য জজ অফ ডিফিট। মানে আপনার হারি যাইছন্তি সেই গেম, আপন জিতিগলে। হরিয়ানারে সে সেটাই করেছি। সবু এক্সিট পোল, সবু ওপিনিয়ন যে মানে সার্ভে করুলে সমস্তে কହୁଛି যে কংগ্রেস জিতিব এই ইলেকশন। এ বাবু যাইকি পুরা গেমটা চেঞ্জ করে দেলে বিজেপি পাই।
କାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଖାଲି ପବ୍ଲିକ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ହୁଏନି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଉପରେ। ଆପଣ କେତେଟା ଭୋଟ୍ କାଟିବେ, କେତେ ଲୋକକୁ ଆପଣ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦିନ ପୋଲିଂ ବୁଥକୁ, ଏସବୁ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଗରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛି, ବିହାରରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ତ ଏବେ ସେ ପ୍ରାୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଗଲାକାଲି ଆଜି ବି ମୁଁ ପେପରରେ ଦେଖିଲି ସେଟା କୁହାହେଉଛି ଯେ ସେ ହେଉଛି ମୋଦିର ମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ରାଇଡେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିବ ସେମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦେଉଛି, କାହିଁକି ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି। ଏବଂ এই দৃষ্টিରୁ ଏଇଟା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଜଳ୍ପନା କଳ୍ପନା ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ শুরু ହେବ, କାହିଁକି ଆମର ବିଜେପି ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜେପି ନଡ୍ଡାର ଟର୍ମ ଶେଷ ହେଉଛି, ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଟର୍ମରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚୟନ କରିବା ହିଁ ପଡ଼ିବ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତ ନୂଆ ଗୋଟେ ଚାଲିବ ଯେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏତେ ତାର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କ୍ୟାପାସିଟି, ତାହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କ'ଣ ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି? ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସାର୍ଟେନିଟି ସିଓରିଟି ସାଙ୍ଗରେ କହିପାରେ ଯେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତାକୁ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ତାହାକୁ କହିଥିଲେ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ପ୍ରଥମ ଟର୍ମ ସରୁଥିଲା ଏବଂ ତାରପରେ ତାକୁ ଟର୍ମ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଦିଆଗଲା, ୟୁନିୟନ ମନ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ଅଲଗା ତାର ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାହେଇଥିଲା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମନା କରିଥିଲା। ଏଥର ସେ ରାଜି ହେବେ କି ମନା କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାହିଁକି ଏବେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସଟା ଆଉ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁ ଏବେ ବିଜେପିର ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍, হ্যাঁ মোদি হরিয়ানারে জিতিলে, কিন্তু কোন সেই 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଏବେ ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଏଲିଟିରେ କାମ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ଏଥର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ରାଜି ହେବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୋର ଜଳ୍ପନା କଳ୍ପନା ଚାଲିଛି ଯେ ତାର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କ୍ୟାପାସିଟି ପାଇଁ ତାକୁ ବୋଧ ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ এবং সেটা যদি হব তাহলে ওড়িশারু প্রথম জনে লোক জাতীয় স্তরের জাতীয় পার্টির অধ্যক্ষ হবে, কেবে হইনଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏଆଇସିସି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ କଂଗ୍ରେସର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର, କି ତାର ପୂର୍ବରୁ ୟୁଥ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋର ଜାଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେହି ହେଇନଥିଲା। এটা যদি হব তাহলে ধর্মেন্দ্র প্রধান প্রথম থর মানে প্রথম ওড়িয়া যেটা হবে, কিন্তু এটা হব কি ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବୁ ଯେ ସତରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ସ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର আপলোড କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ বাটন প্রেস করন্তু, মোর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করন্তু, বেল আইকন প্রেস করন্তু এবং এই ইউটিউব ভিডিওর লিঙ্ক সমস্ত সাঙ্গে শেয়ার করন্তু। খুব শীঘ্র দেখা হব। নমস্কার। ମୁଁ ରୁବେନ କହୁଛି।